namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel yana namhla of course I continue as mi swi tiva ku beefing ka kona between Boy Sevenza and also mkokwani Chauke na case lesi nga kona again anga twi na yena Boy Sevenza ma ya then makumu of course ta khetela hi Metro Beats a ri karhi a hlamula mhaka leyi nga tshama yi humelela ya Mthimbane and stuffs hi nga ha hosta nkarhi hi ti 5 ta July later hi fike hi twa Boy Sevenza a fika a endla this video ni vheta swilo ka se mhaka leyi personal ngopfu ni nga narrate ngopfu a na famba ni khomisiwa mi a khomisiwe hi Boy Sevenza ri yexe let's go a va borhi mati vanhu ka loyi proper a va borhi mati vanhu va ya ka xikwembu xa boholi vanhu va ya le ka xikwembu xa boholi va ya borheliwa mati vanhu u nga ma kota mati loko u heta ku borheliwa ku rila xin'wana xi mati ma kona mo zama humi no huma vo twa voice loko ku pfuleliwa phayiphi voyisa n'wana wa vanhu leyi u nga n'wi pfula kona wena loyi u dleva n'wana wa vanhu wena yena hi ku jikajiki wena u dle n'wana wa vanhu vuyisa n'wana wa vanhu u twa ku he mina Irene wena matshatsi we Irene we u nge dzeli nchumu wena nhwanyana loyi u nga tlena yena loyi u nga xa mzimba Orlando u ri wena u na matshatsi hala phambeni u nga byela yena u na matshatsi wena munhu wa matshatsi hala phambeni Irene munhu wa ko u ri u le ku tirheni ka ku borha mati a nga nyuki u nyuki phe wena wa nyuka wena wa u nyuki nandi u nyuki u la ku nyuka njhani khogoleliwa ina 250 150 mani luya dasa ku tshikini mani luya loyi dasa ku tshiki n'wansati luya u swi voni ku a wu kahle a nhlokweni it's because ani kokwani fonyo yi kombise ku na n'wansati loyi nga n'wi tshika loko va nga kondzelela nkarhi wo leho a yi na n'wansati wun'wana before boss lady ndzi mi vona vana va kha va ri ntsanana so yi kombise ku na n'wansati loyi a nga yi tshika and stuff like that even then loko se yi n'wi tshikini ya humelela so i rifera ka yona kwala na Boy Sevenza kwala ku dasa n'wansati wa kha a yi tshikile loyi loyi vanhu va ka hina mfana loyi a nga kahle loyi ve a swa ha tirhi swile emukumbeni loyi a swa ha tirhi emukumbeni loyi he boxa na n'wana wa vanhu kasi lomu nga n'wi dlaya va n'wi mi ta n'wi vuyisa rini n'wana loyi a nga dya vuswa hi siku ra micato mi ta n'wi vuyisa rini a nga lova wa mitirho phe n'wi mi dlaye munhu mi dlaye n'wana n'wina a nga dya vuswa hi siku ra micato n'wana wa vanhu a twa khwiri u nga chelela mitirho n'anga wa swi koti ku tirha phe ku na tin'anga tinharhu loyi ni nga honisi mina lwangati Boy Sevenza ti case ta so i tshama swi endlana eka Gagashi anda mi kuma swi kha swi vula mintiyisi demi ka ti case ta so mi ni ve ni realize ku no ni vula ku va kha swi humelerini sort of endla ku na mani swi pake kahle I'm trying to say ku swi vula ku munhu wa kona lowu a n'wi vula ku Boy Sevenza i loveni for real okay hi nga tivi ku xivangelo ku va ku ri yini ngopfungopfu ku vhela Boy Sevenza wa ta na accusations but loko mo la ku swi landzelisa mi kuma ku mi nga fika mi kuma ku i ntiyiso ku na mitirho wo karhi a nga ve a hundza misaveni ma vona mhaka liwa mi ku ndzi na case leyi ya Gagashi leyi ya makhelwana kona a wu ri khale kha swi vula Boy Sevenza mara a mo kuma ku a hi nga swi tivi mara loko se a swi vula na hi Gagashi fa hi kuma ku kasi himpela mitirho wa kho a loveni for real na so swa ku na laha i kume file yo karhi Boy Sevenza yensa a ri ku swi tirhiseni even though a swi connected na kokwani Fonyonyo obviously swa ku ni swi pake ka swi clear ne let's go ku na tin'anga tinharhu ti nga ya laya thaveleni ya yena loyi ku sungula ku fa n'wana luya wa ta ku fa n'wana luya swo vava ngopfu hi tin'anga ta wena i tin'anga leti ebodi leti mi dlayisaka n'wina mi lava ku ri fomu
Sweswi loko ku byele kahle ku loko o ku tshika wena wo n'wi tshika ni a nga boxa swo tala ngopfu hi wena sweswi lowu u ku tivela ngopfu sweswi lowu wena u nge swi koti ku huma ka loyi a ni wu na huku ya mhangela u ntika yindlu wena a wu na xihukwana xa mhangela we ntika yindlu wena huku ya mhangela ndzeni ka yindlu na khuwani mbita leyi nga na yona yi xanisaka vatirhi i manga ta dya swakudya swa wena i manga a ta nwa byala bya wena byala bya feki i feki mabyala lama mi va xavisaka van'wana we xavisa byala bya feki u nge byeli nchumu ma u nge ni koti bot mi ni toloveli ku delela ni ya to ku wisana leswi nga vulavula hi mhaka yo borha swi vulana hi timhaka ta byala so to ku wisaneni karhi ka ti-business so hey a redzi ma u nge ni koti bot mi ni toloveli ku delela mi na delela mi ni toloveli ku delele bot u nge ni komi na delela mi a ni deleli vanhu vo tala ni delela mi ni toloveli ku delele bot va swi tiva ku ri ni dlayiwe a ni deleli vanhu vo tala ni delela wena ku loko va ni dlaya va swi tiva ku ri ni dlayiwe wena vanhu a wu ni mikiseli na vanhu u famba u posta vanhu ka tiakhawunti ta wena u ni mikisa na spiritual na tokology u ni mikisa na spiritual hi za hi vula ku lowu wa sivara wa wena u n'wi tlayisa na tokology lowu wa sivara wa wena loyi wan'wana a nga tsutsuma a nga ya joni a nga vo nyoka ntika yindlu a nga n'wi tlelisi na tokology wena we khendle ku vava ngopfu a wu tiphini we masangu a wu makumi nhwanya waloye wa jola a giyana mine bota ni tani ku byela u nga ti byi ku nga ni hlula nge ni hlula ku ha munhu a nga ta ni hlula mi ni dumini na life loko ni yi hosta ya tala ya mina a ni chuwanga na ti-followers mina me ni ta mi xanisa byongo hi boti u twa nge plan leyi u nga yi plana na vanghana va wehe ku va mi lava ku ni dlaya a ni yi tivi mi plan liya ya va n'wina leyi mi nga ni plana ku hayi boys va ndzi fanele n'wi dlaya van'wana mi tichomi ta street na n'wina ma holova hinkwenu va n'wina loko se mi hlangana hi vito ra mina mi nga hi dlayeni mfana loyi he boti xihundla a xi tleli ndleleni hambi wo famba ndzeni ka goji lundza u ta vonaka u la ni swi tivi mina vanhu va foyineliwa hi vanhu va kha va ku u le kwihi hi rhumu hi va ximanimani ve ri ta ku dlaya u nge ni bye nchumu wena na swi tiva ku ni xavisini wena na loyi mi la ku a hi nge pfumeli ka gaza mi joyinisa vanhu vo satanism vo devele u tshama vona ring yi mbalisiwa hi satanism wena ring micato wa n'wina micato wa vu satanism nga ti mi ta hi bye thyaka n'wina loko mungu va nga posti micato loyi ku na problem asa after video leyi a yi changi kahle because se ku na the case ku nga the following day vhele siku ra of course ra ti 6 July after the 5 July loko a pengapengeni boy 7 ku te update ku na case yi nga pfuliwa Giyani ni foyineliwe hi maphorisa a ni tshama ni vulavula vito ra wena maphorisa ku nga ku ri mani mara a tshama ni vulavula vito ra wena the boss lady or kokwani fonyo ka lava mbirhi maphorisa ve ni vuya kaya mina a ni vuyi kaya mina ha case a ni tshama ni vulavula hi vito ra munhu mina a ni tshama ni vulavula hi vito ra munhu va tele va swithole lava va cawuke va tela hi mavito ma va n'wina malama tshika ri ku sala ndzhaku ku hava vanhu lava nga ta va khomisa laha va nga tlanga ti-record laha ku hava vanhu lava nga ta va khomisa va mpumba ku vuloyi laha ko va boy 7 ntsena mi rhumela swimanga swi ta xwela swi sungula ku hi rhuketela loko se hina hi swi tlherisela mi lava ku hi khomisa na loyi na swivo wena u lava ku ni khomisa hi tipulani wena wewe u nga cinci mfomo wena loyi wena wa xikandza xa inani wena xa khutla wena phesa tikomba ku a wu mbali ximbalo xa le ndzeni wena loyi wena swa tikomba ku ha joki wena u nge bye nchumu wena mi ni ta ku karhata mfana wa mina ni khomiwe xikungu ku na case yi nga pfuliwa Giyani ni khomiwe xikungu ku na case yi nga pfuliwa Giyani ni khomiwe xikungu hayi vanhu lava ni salaka ndzhaku va na problem na vutomi bya mina va na problem na vutomi bya mina hayi mhaka helo mara hi boy 7 ndzi ho salasala ku va ri na ndhaku musa phela ho case a yi tengeki ngopfu because
a wu rivaleriwile vitlhe vuya kambe wa ku vhelovhelo hi nga zangi hi n'wi nyika nkarhi wo leha a hi swi tiva ku a few weeks na n'hweti futhi a nga hetanga se a vuyeni ka ti-beef already ho vula ku in 2 weeks a vuyeni ka ti-beef ka before Gagash even already i yo hlalanyana ka kokwani Chauke na Hagiazu yes but yeah i tlhela vuya after a month and stuff so hayi mhaka yaleyo hayi ha hundza I feel like xi twele hi tlhela ka mhaka Metro Beats. Yeah, previous mga mahleketa ay reporting about Mthimbani la nga za humesa na diss track vele ka komisa timhaka yabo J John na vo na Metro Beats va join attack and stuff like that va sene ti-deal ta tingati and stuff like that so a Metro Beats a hi hlamula mhaka liya a ri ka munghana lowunene a hi fike hi twa a komisa timhaka letiwa. Sony and van'wana va ta understand the deal, how deals go, you know, I'm giving the contract to Fana and win, you know. So I just wanted to remove the mentality of hey nah, this is demonic, wara. People are saying out there. You can be a brand, you can do a JV with the company, you can partner with them, which I did. I don't know who's gonna get mad for me for disclosing this matter. I didn't sign with Sony, I partnered with them. Because Metro Beat was still out there. Metro Beat did his own thing before signing with Sony. So I even lost the question. What's up, Metro? And until when you say Teresa Tagli, but it's gonna be on the next album, I know for sure. I partnership and the one Google and Ananga, I'm selling information that clear and stuff. Partnership I will kuya hi lanua va komisa timhato i va kha ona ti-masters of the song shock still Metro Beats va ona tinsimu ta yena 100% so hambi vo hambana Sony va a right and hi kota ku va a teka ti-royalties ta le henhla swinene 50 to 80% revenue azimshona kwalano yona yi nga teka from vuma 15 to 20% azimshona kwalano and then na freedom yo a nga release rini and stuff na direction leswi a lava ku swi tekisa xiswona a nga bindiwangi hi nchumu infrastructure on demand, access to Sony's global supply chain, radio promotion, and the playlist pitching without giving up independence and stuff like that. So what benefit na the radio? Mngam kam show vota la sana deal matsa ka the radio fana o Metro Beats mo na ngita tsama ka interviews to tano. So yung the benefits later adukuma kwalano yena I Metro Beats in overall on kanhla kwalano and stuff like that. Mona makaliwa. So Sony benefit njani you know upfront risk. Sony does not have to spend millions developing a raw artist from scratch. The step in after groundwork is done. So anu ka bangena se groundwork in luin so shulako nga ihla ku bang tlhavela swo karhi la mara swa hambana nyana compared to loko va teka munhu kusuka hansi and stuffs. Sony takes a clean low risk percentage fee, usually 15% to 30%. leswi kha hi hlaya kwala ku va kota ku va teka that low percentage mara still va nga ri ku losing much munhu lo already I brand yikulukumba ngopfu and stuff like that. Swo tala swi nga leha ngopfu but yeah I think swa twala ku ndleka hini la vula xikhulu xa wena aye voice ya yona aye man great fake na 2.0 fake man fake man kuba fan man great man okay inge ashu great fake fake man kuba fan man ashu ora ku maswiti ku leswinene u puxela man loko a hi ya u puxela man I vai. Ei, cadê uma? E mata, velho. Eu vou te. Ai, fruto mano.
Hayi vai, ngento groot man. Maar dan vind Hayi sona man. Maar ja, Abahambi. Shakatemu. Shakatemu.